дар райони мо Саховат милисаҳо либосҳояшон безеб аст ё корҳояшон он тараф райони безеб аст ба фикрам ва корҳояшон бисёр аз сар барояну инҷа бадаван унҷа бадаван ин кора кунан ба фикрам ҳама безеб мешавад либосашон. Яке ба фикри шумо бояд бо ҳамаи либос безеб гарда мелисед? Не, онҳо бояд намуна бояд бошанд ки мо ба онҳо дида фахр кунем ки моя ҳамхели одамҳо муҳофизат мекунанд. Писари ман зад мана, ҷоғама шикаст. Мана то ҳозирам мелангам. Милиса барза навштам, милиса даже қарор набаровард. Омад бачан чизе гуфт ки тарсид грех рафт милиса. Ва чидар гурва милиса? Яхелиш муносибат хуба, яхелиш ганда. Яхелиш я мамуд гап мезана ки мегӯяд ки полни худ намтонистан висян вай. Феъли рафторшон ба нисбати халқа яхелиш хуб нест. Яхелиш инсони хуба, яхелиш нест. Вақте ҳам мошин мерава, мошина ман мекунад гапзаниш мебини тарз гапзаниш ун маърус нест ба ягон милиса аст. Ҳамишон аст ба фикрам. Ҳайт кори бадашон надидем охир. ҳамун сар форма аз начок ҳамаш қоидаӣ боша хатябе ки вақте ки ягон кас ягон предъявлят ки кардан ки хай дони ки ки аст ҳамон одам ки ҳамун милиса аст ё ки не значок предъявлят кардан ному насабаш бод хай хубтар мешуд. این دوری شوروی دا بود مثال میگیریم که در یک کارخانه اگر پدر کار میکرد در اونجا نه فرزند نه جیان نه دیگر کس باید در اونجا کار نکنه سیستم ارگان‌های کارهای داخلی و مثال میگیریم دیگر کارخانه ها برفته کار کنه در یک مثال میگیریم شعبه که باید کار میکند خود شاید جیان شاید اکا شاید دودر شاید فرزند شاید و قانونی و اونجا باید چه کار کردن نمیتونه چه باید کار میفرمونه فرزند جیانی دیگر کس تمام آدمای دیگه خیلی باید